mentar resmi menurut adopsi tayo halor kajing ipor kajing kilun seng malang te kum cinta ba kadi mechu kamak ban pensyai halor kani tengi kum kilun keseng mentar resmi la bu sunon dak RTI hapo di mechu office te kum cinta la da muak ban pensyai la ne muak ban penkloy ya kani ka RTI ni kum kilun keseng malang ni hapan sim ya kesenjam ke batu Indonesia kemat nak liang jungi di kedun sembilan apa West Kecil hadin ba gila ada beli ai jing thok apa ka dia mecu gini teo keladak apa bede baka jing pengen real ni shift no gini tiar jongka maternity children hospital bulan port Mustain tinggal ai por dia mecu ban ai jing pensyai apa bede begini ka mat nama ba di kundi pajak mungkin sedang di dalam kedai jing sa undung buat saling no mar kan dulu bijing syai video dulu bijing syai pat ila sibuk jikte bala pekerja no dia di mar ni lali bu jing tho ko di bicu ni lali por sidayo pat menta kasih gede gesi ba lakut ke jing ai por ke jungi di kabelngo kolong ba aduk mentaro dimyo adu no bijing syai kalau bede ka office juga di bicu iklan pat ai kanu no bijing syai ba menta kasih nilai bu jing tho biang support OBC Deputy Commissioner Jumlah Mustain West Kecil abai dei berkini kemat untuk kelar lam ban pan jing syai lani ban ekran lam di bawah balor abai dei bagi jing pekerja ini dia jumpa MCH Mustain di gila bu jing kili ketuk ni abai dei berkini kemat OBC ban nabaliang juru lain jubab besyai balor ka Habadai berkini kemat jing dawa jungi di Kinun Sembalang Pojok West Kasim District Habadai berkata ke MCH kajing berkerja no yang tiar beladan hantai berkibala sanction te kumba nila aipor stayo ya kadi MSU bahkan pensyai ya kidau tenrai ya kajingrak no dan kajingweng no ya tiar beladan bala sanction hantai MCH no ston te nakaliang jongi hadu mentah kasih ke ba kelakut kepor Yip simyo kano gaji persai nai di MHO. Tekuntan nakal yang jungi ikenun inarai bayar ni kam ini no kumde pat in sawat tip na kibor belor larak de minister atau de director in nangis kemat in salai penwajing tip pat hadir kata tadang yimyo yang dipersai ke ba tikena ke ba penhun yang baik ba kumbang ini osngau berwer bagi sanction temai kinwan ra ikhtiar temai dan rai yim skautu hadu kat no kata jingklo yang sarkar banlai kata telada hakata ka jing ekran ka jing kedu jongi berkibor di bahlor yim selayo ya ka jinghun dan berpenhun yu pajak Joko West Kasil yim banse banlum banlang ya kinam sosnong bat bangin pelong ya ki program jing ya ki kita tengah hadin bangin on pai nasional